umuzabibu namwe muri amashami y'umuzabibu uguma muri nge nanjye nzaguma muriwe nanjye nzaguma muriwe niwe wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mwabasha mutafite uwo niwe niwe yo wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mwabasha mutafite. Haleluya. Indirimbo ndayikunda cyane, indirimbo yitwa umuzabibu. N'indirimbo y'abavandimwe banje twakoranye tuyita umuzabibu, nijewe umuzabibu. Indirimbo muri Yohana bavuga ukuntu Yesu aravuga ngo nijewe umuzabibu namwe muri amashami. Umuntu uguma muri nje nanjye nzaguma muri we. Rero ngo uwo muntu ngo nuza wera imbuto nyinshi nuvuga ngo umuzabibu biri ijambo ry'Imana rivuga ngo umuzabibu kuri ni Yesu. Nuvuga ngo iyo uri kuri Yesu, Yesu urabona igiti, umuzabibu tuvuge igiti iyo giteretse ahantu, igiti cyo murabizi ko kiratoshe. Yesu se ndimwizeye, ariko igiti tuvuge iyo kiri ahantu heza gitoshe, none wa muntu ntabe ku giti. Iyo ishami ricitse ku giti, iyo ishami ryonyine rivuye ku giti bigenda gute? Iyo wemeye kuba kubana na Yesu, iyo wemeye kuba ku muzabibu, kuvuga ngo jewe guhera uyu munsi nemeye nta gahato ko ngiye kuba ku muzabibu nkavuga ngo jewe sinzongera kuva. Nuvuga ngo ishami rivuze ngo jewe nemeye kuba ku muzabibu cyangwa se igiti. Noneho igiti icyo kigira akazi kaco, gusa ko kuma gitoha. Gutoha kw'igiti cyugira ikibazo cyacu. Wewe ufite uburenganzira bwo kuva ku giti. Wewe wageze ku giti nubwo uzogenda gute biragoye. Ariko ikibazo ni abantu bamwe bataza bashaka kuja ku giti, kavuga ngo umuntu yoba atari gute, ishami ryoba ari yahezerera kwa majyuma ikagira gute, rigatabwa nyine bacanga bakaricana. Umva giti cyumye kera bazama bagicana, ndimubizi se. Ishami ritumye ridatoshe byumye, ibyo ntabwo ari nta kamaro rero gifite cyane, bazama ricana rigereka. Ariko
umuzabibu niwo ufite akazi kugira ngo ubeho neza cyangwa se ishami ribeho neza. Shatse kuvuga iki? Ndi mu muhanda, hari utuntu ngiye gukora, ndagenda ntembera, ndabamarika ngende mbaganiriza kuri icyo kintu. Mbanze ndirimba igitero cya kabiri kivuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Simwe mwantoranyije, ni njyewe wabatoranyije, mbashiriraho kugira ngo mwere imbuto. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose ngo muzagihabwa. Iyo umuntu ari kuri cya giti atosha ameze neza, aza yera imbuto nyinshi, kandi ng'ikintu cyose azasaba azagihabwa cyose. Uzura gusanga hari ibintu byinshi washatse ukabibura, ushobora kwisuzuma, wowe ubwawe ukavuga ngo ese ikintu ko nakibuze, ibintu bimeze gute? Ese kw'ijambo ry'Imana rivuga ngo nushaka uzaza uje gusenga uvuge ngo waravuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, amagambo yanjye akaba muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose ngo muzagihabwa. Icyo kintu rero wabuze ukaja kugishakira ahandi ni amakosa. Wewe tanga icyanditswe, kandi urebe ko wawe ukigenderamo, urebe ko wewe nicyo cyanditswe mumeze okay, ubundi ubwire Imana ngo dore urabona waravuze ngo nitugwa muri mwe natwe icyo tusaba cyose uzokido. Ako ni akantu gato nakubwira, kandi gafite agaciro gakomeye cyane. Ikintu cyose wabuze ushobora kukibona, muri ubu buryo. Ahantu nari ngenda shitse, ariko reka nongere mbarimbira kandi karirimbo twaririmbye kavuga ngo hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nta nzira, Yesu ni we nzira y'ubugingo, n'ukuri ntuzayoba. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nta nzira, Yesu ni we nzira y'ubugingo, n'ukuri ntuzayoba. N'ukuri ntuzayoba. Umva nshuti we, Imana ifite inzira mu buryo utazi, kugira ngo ikugirire neza. Ngo umva wewe nshuti yanjye, niwe mbaye mbwira, Imana ifite inzira mu buryo utazi kugira ngo ikugirire neza. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nta nzira, Yesu ni we gisubizo cy'ibibazo. Yewe ngeze ahantu nari ngiye, Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane, Yesu akomeza abishimire mu byo mukeneye byose, mu
mu buryo mubayemo mu kazi kanyu, ubuzima bwose mubamo, mu makanisa musengeramo, mu bihugu mutuyemo. Imana ikomeze kubishimira. Icyo kintu mucyumve, hari ibyo wifuza kugera ukabona nta nzira. Yesu niwe gisubizo, Yesu niwe muzabibu. Numwisunga ugafata amagambo yose akaba muri amagambo y'Imana akaba muri wowe, usabe icyo ushaka cyose uzagihabwa. Imana ibamugisha. Ndagira nabatembereje, sinagiye ahantu mu mujyi ngo mwereke amazu meza n'iki, ariko aka niko gakaritsiye kanje. Imana ibamugisha. Mvuye aho naringiye ndabona reka nongere mbari indirimbo nshasha twahinje ejo bundi ngo Imana yacu. Zita amagambo meza nshaka ngo tubasangize, tukaririmbe buke bundi tuyaganireho. Iravuga ngo Imana ya kirakomeye, ntawaceceka kuyivuga, ninde se wa kwiyumanganya kuyishimira ibyo yakoze, yambuye igisuzuguriro ubwoko bwayo. Haleluya. Twari turwaye, iyo niyo refre yayo, iradukiza no mu butayu iduha amanu, twishwe n'inyota tubona amazi dushiru muma. Twari turwaye, twari turwaye, iradukiza no mu butayu iduha manu, twishwe n'inyota tubona amazi dushiru muma. Itorero cya kabiri kavuga ngo nimuze mwese dushimire Imana yako zibihambaye, dutere hejuru turirimbe, kuko yakoze ibikomeye. Twari turwaye, iradukiza no mu ndembo ndayikunda cyane ku rwego mudashobora kumva kurusha n'izindi zose nagiye mpimba. Iyo ndirimbo ifite amagambo, ifite ubusobanuro jewe mbashaka kuyibwira cyane abantu bafite nk'ibisubizo bategereje, maybe bataranasubizwa. Urabyumva, ubona nk'umuntu utarasubizwa abimva atoshima Imana. Reka mbabwire, Satani afite umutego yateza abantu kugira ngo batazaza bahabwa ibisubizo byabo. Imodoka gazaza zirukanka utihuse zo gucamo kabiri. Ko ndabwira abantu nk'abari Shari ba Museveni, ba Breze, n'abakwizera n'abarwereka bataragera muri Amerika. Abo bantu n'aba Fredi n'aba Pilote, abahungu benshi n'abagabo benshi bamwe bakiri muri Afurika
bakeneye kuzina ndabasuhuje cyane. Oh le monde varide, ariko Imana yakoze ibikomeye. Ariko reka nkomeza kuri ako kari agaciye. Sasa Imana izishaka iyo ihora idutekereza kudukora ibintu byiza, mu by'ukuri ukabaho wumva ukamwiganyira, kandi Imana ihora yumva kugurira ibintu ishaka kugurira, iyo yiteguye kukugirira neza. Ariko yemwe ukamwanga gushima n'ibyo yagukoreye. Imana ihora ishaka izireba ibintu yagukoreye ukuntu ari byiza, ari byinshi. Warapfuye, waragize gute, waragwaye, Imana iragukiza. Igihe wari ushonje, Imana irakugaburira. Mu butayu, Imana iguha amanu. Wishwe n'inyota, Imana iguha amazi, ubona icyo kunywa, ushira umwuma hano amena akamafatana neza ku kazubura nuko uvuga. Abantu bari bahwereye, Imana itabagirira neza. Sinzi ko bari kubaho kabisa, ariko wamara icyo kintu ukacibagirwa, rafiki yangu, wamara ukamubaho utazushima Imana, kubera ko hari ikibazo ufite, kubera ko hari ikintu ushaka wabuze, urahwereye, uricaye mu nzu uhora wiganyira. Reka kwiganyira, zamura ijwi ryawe, ushima Imana. Zamura umutima wawe wuzura amashimwe, utekereza izo Imana yagukoreye. Satani hari gaza kwibagiza, kuko hari igihe umuntu ahura n'akabazo nk'aha muri Amerika. Hano muri Amerika naho ibibazo yemwe, ayo makuru murayazi. Hano muri Amerika naho ibibazo. None hari igihe umuntu azaje ukamutekereza ikibazo cyo muri Amerika. Hano nageze muri Amerika ko nari nzi ko ntabibazo nzohura. Yo bro, abrak americano bazagenda bavugisha abantu batanaziranye. Urumva? Satani aza kwereka ukuntu uhereye, ukuntu ugize nk'akabazo, ikamika kwereka. Satani akamubwira ngo urabona, wakwiganyirira, warize, wahwereye, ukamwibuka ibintu Imana yankoreye. Aka kantu gusa kaba kambayeho katuma umuntu yiganyira. Ni amakosa. Jewe niyo mpamvu ndashaka ngo umuntu ahore mu mashini, uhumure. Imana iraje kugirira neza. So icarana uhumure. Hari indirimbo twayimbiwa ngo ab'imitima itinya nimutuze, ab'imitima ibabaye nimukomere, abari bananiwe nimuhumure, yo bugiye guca. Haleluya! Telo bandi ve jinagnik na kalambaya. Ariko tololololo danezerewe. Mweke mbabwire, so duhora twuzuzwa, tunezerwe, unezerwe konda amahoro. Umutima waje barabarinzi baririmbye dego na Naomi, nubwo amagambo yanje taba menshi, shima Imana kukonda amahoro. Ese uzamubwira ngo ayo magambo menshi niki? Kurega ngo niki bashatse kuririmba, ndaga ngo simbizi bashatse kuririmba, ariko je kuntu mbaye ndumva, nubwo ibintu mbaye mbona, nubwo bihaye, nubwo ntavuga amagambo menshi, ntavuga ngo ibiki mbaye mbona nta bintu byinshi, ariko nkavuga ngo shima Imana kukonda amahoro. Ishocu ushimwe Bwana kukonda amahoro. Nubwo nahuye n'ibigaragara, nubwo ndafite, nubwo nagerageje iki kintu imyaka 10 irashize, imyaka 5 irashize ngitegereje, cyaranze narihebye, ariko ureke kwiganyira, uvuga ngo Mana
shimwa mana ko ndamahoro. Iyo ndirimbo uyigire soneri yawe, iyo ndirimbo uzuhora uyumva mbere yuko uryama, wowe cyangwa niba ari icyifuzo mwagize n'umuryango wawe mbere ko mujyama uzubanza usheme iyo ndirimbo. Akandirimbo ndayamamaje kabisa. Iyo ndirimbo wavuga ngo nubwo amagambo yanje ataba menshi, shimwa mana kuko ndamahoro. Nubwo mbaye mbona ibintu azanje byanze, shimwa mana kuko ndamahoro. Mutima wanje himbaza iyo mana, unezerwe kuko ndamahoro. Haleluya. Warirekuye tangu ubugingo bwawe. Karimo nako ndakakubona ariko Le Blue ko shari we Rwanda bumeze mute niko nayo magambo ganaza mbabwira. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we. Iyo bikomeye wihebye ubabaye, iragutabara mutima we. Iyo bikomeye wihebye ubabaye, iragutabara. Ntumva kubaza n'ababaza bayivuga. Iyo handi bikomeye wihebye bibaye byiza woreka kwiheba, bibaye byiza woreka kurira, woreka kwicara wiganyira, kubera ko Imana izi gutabara, ihora iri maso, ihora izi kureba. Ega mani izugabirira kuri nje, oya si bibi, ntabwo ari bibi, si bibi, uri musungenera ubuntu bumwiye. Mana uri mwiza, Mana uri mwiza. Yeme ndashitse. Imana iba umugisha. Mwakoze kugendana nanje, mwakoze kumperekeza. Navuze ngo reka mbaganirize kana none mumperekeze. Turangiye kureba hano hirya. Ndashitse mu rugo. Nkore na gasiporo tazo kugenda n'imodoka. So Imana iba umugisha, mubane n'amahoro y'Imana aho muherereye hose, Afrika yose n'abari muri Amerika. Ndabizi hari n'abaza bankurikirana bari muri Amerika, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen.